lagip di napalabas. May samanan ang naimbag kan naragsak nga aldaw kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay ikan biag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga Irene, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang man ta mapagasatan met ama drama toy surat ko, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan nga Irene. 12 ti tawen ko idi natay ti inami. Kalpasan ti makatawan nang asawa manen ti amami. Manipod idi, nagnaed kami metten iti balay da lolo ken lola. Nakitak ken nariknak ti rigat da lolo ken lola, nang runa idi agad adal kamin iti kapsat ko. Iti panaglabas ti panawen, amok amarigatan daunayan amang isakad iti panagbiag mi. Nang runa ket bumaket ken lumakay dametten. Pasaray tulungan mi met ida amapan aglaklako no kasjay nga awan klase mi. Nang runa no bakasyon. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Naimbag nga oras mo, Sir George. Oh, sikamat gayam, Irene. Wen, sir. Ato yan dagiti inorder yu asidakin ni Lolo. Wan. Apaya sikat tinang itulod. At dapat nga min imun o na nga in-deliver da Lolo kon Lola, sir. Iso asya kon tinang itulod dito order yu. Kastaya. Sa bagay, husto mo't kindi ta sikat tinang itulod. Nakita ka manan. Mabit lang Adtoy, awatam da itoy. Ha? Ni, nagadunday to, sir. Awan mo't pang suklik kada kayo. Saan ang tisupli, Irene? Kukuha mo da ita. Para kan kati sobra. Amok akasapulam da ita. Kababain mo't kada kayo, sir. Awan ti rumbay nga pagbainam. Siyak mo't na mismo tinangtad iti da ita. Saan bumot adinawat? Irene na po. At damanan order ni Sir George asid akan prutas. Si kapay laang timang itulod igay balay na. Wan, adupay nga may ti i-deliver mi kinilulom. Sige, Lola. O sarum taon ti bisikleta mapan mangitulog, apo. Wan, Lola. Mapan kun to itulod inton madamdama. Agdigo sa klabiit. Sige, apo. Umuna ako na rumwar. Amangan numatiktikanan ni Lulom nga agur-uray iti tricycle. Sige, Lola, agan-anad kayo. Kastamot ken ka, apo. George, kung namlata ka di kanya ako, Irene. Ha? Amom, nakapimpintas ka. Sana bagay kan katagla ko iti sida. Prutas kenat nateng. Ha? Diretsyon kan. Nabayagan nga gusto akin ka. Kat no umanugot ka ang makikalay sa kanya. Agbalinto anarang ay ti panagbiag mo. Agraman si bubo kala pamilya. Sir. Sir ko namanan. George kunakmet. George tayawag mo kanya. Ikate muntisan. Tapno na samsam itadenggan. Kwa. Hawa niya. Umanugot ka iti bagbagak, Irene. Anya, imbaga na ti kastakan ka, apo. Wan, Lola, naklang atak nga ron. Ay, naglukon tayo ta, George. Lumakayan. Dinto ta, 20 lati tawon, Mau. Arig nakit amamon day jay. Napintas ka ngamin manang. Iso nakayawan ken ka day ala kay George. Ha? Kat, anya ngay matiin sungbat mo kan kwa na, apo. Imbagak nga awan pa iti panunot ko ti kas di abanag, Lola. Mosto lao na tinsungbat mo, apo.
Ubing ka pa tapno sumrekay ti kasta nga estado ti panagbiag. Ang pampanunutag tinaibagana, Lolo. Nga anja apaw. Ano makikalay sa akin ko na? Agbalin anarang ay tibiyag tayo. Mamati ak akabailan ng aramidan dayta. Ngamin, baknang dayja alakay. Numan nugot ka iti kayat na. Ibagam, taikan na dalolo kan lola iti dakkal abalay. Kan ikan na matan iti pagpuunan da para iti grocery kan bagasan. Oy, Joyce. Anya ka din dayta nga ibang. Sana na saya tarabak dayta, Joyce, apaw. Kat no isumot a mismo tinang ibaga? Saan ka di, lolo? Kan may sa, nukas taman bilang, o di pabor ka da tayo, matulungan kayo pa'y nga aglako. Panag ko nakatusto ni ading ko, Lolo, Lola. Anya, sa anak tumatan nga aglako iti sida, prutas ken natnatang. Kan, makaadalak tumatan iti kolehiyo. Ay, di mo ibaga nga manugot kay tiket dayjay at George apaw. Kino dayo lang dayjay at tao dito'y lugar tayaw. Di mo pa yan mamuunay. Husto di lulong apo. Kan may sa, saan ang mabaleng ang makikalay sa ka iti may sa tao. Tapnula ang makalungaw ka iti kinarikat tibiyang. Sagrado ti kalay sa apo. Lola, blessing day tuyen kada tayo. Iso apa nagkuna, kitjakon paluspusan pa'y. Anya ti pampanunutam, nakapimpintas unay amisis ko. Kuwang amin, George. Tiamok ngamin kat makalawas ta lang dito eh. Ang dandanin makabulan ta. Kaano ka diti pa nagsublita ije lugar ni? Santan nga agsubli di lugar yo, Irene. Anya? Dito itan nga agnaid. Apay, anya pilat biro ka ma? Dakal ka napintas mo to'y balay ko dito eh. Ang saan nga amo da lolo kan lola adito'y tan nga agnaan. Makalawas lang ang timpakadam. O di, baga mo kada ko ada santan nga agsubli ijay. Ha? Awagam ida, adamat cellphone mo. Kan may saan mo ida na panunutan. Anya ti kayat mo asawan, George? Ngamin inikak ida ni ti balay kan pagbiyagan da ije probinsya. Agraman ti kabsat mo, inikak iti dakkel agatan. Umanay madayjayan nga aramatan na aginggat makaturpos iti kolehiyo. Sobra pa'y dayjayan na. Isosyak lang ang tirumpang nga si kasumita. Kayat ko kumamat niya gadal iti kolehiyo. Ngamin, arapang ap kumati makaturpos iti panagadal ko. Baya mo na ita adal-adal. Baknang kan. Amin na kwarta kat kwarta matan. Amin na kinabaknang ko kat kinabaknang mo matan. Kanya pa ilati biro ka na. Di mo't kunang kasyak lang ti asikaswam. Syak lang. Awanan sa bali. Nawatam. Oh, lola, apa yan? Nakaad-adayumat ti nakaiturungan ti imatang yo. Mangan kayo na. Wen nga ron bakit? Makan kan. Lumamisin ti makan. Kaya nung nagimas tinloto ni Joyce. Brama na, bakit? Malagip ko ngamin ni Irene. Apay ni Irene? Ay, kasano, kat nakaad-adayumatan ti ayan na. Makapaikawam ti kawan na dito ibalay. Awan marami dan tayo, bakit? Nga main, adan asawa ti apo ko ta. Ang apay nga taan niya, lolo, lola. Apay ang nagbaliw ti desisyon ni Manong George. Apay akinay kayat na matantin madayo dito'y lugar tayo.
Napanunot ko mo ta, Joyce Apo. Ay, sana tila pampanunutan nyo nga glula. Amangan met no adda baroan negosyo na ejay. Isu nga ejay ti pagnagdanda. Ikararag tayo latan. Asapay tawan tagbalin na parikot kadakwada nga gasawa. Nang runa ka ni Irene. Dakal a sakripisyo tinaramid na. Tapno mayaon ti pamilya tayaw iti kinarigan ti biyan. Ay, makabanog mat nagbiyahe. Nakadadayumat nga minda di a birthday party. Ano, okay lang. Ngamin, nakaragragsak dagiti tattao ijay. Nangruna ti amigom ani Mark. Nabayag ka din nga amigom ni Mark, George? Isumot lagayam akaslad di mo pa'y kaya tagawid. Isumot lagay makatawa ka akatawa tunggal aday baga ni Mark. Ngamin, gusto ka kan ko na. George? Sayat ka, babae. Sana rumpang akasya timpakita mi jay. Rumpang na lang nagbalin ka kumamat apormal ka nagiti bisita. George, jakmat kayat nga da maibagada kanya. Iso anak kisabayak laang mat kadagiti amigom kan amigam iti party. Anay ko, Agrason ka pa'y laeng. tinumpanak na pula ang iti day tiyabanak. Wan! Ngamin! Diya ka tinaramid mo. Kan ti panagsusugbat mo kanya. George! Manipot ita. Ikan ni Kuyog Apulos iti papanas. At talinad kalangan iti balay. Hello, Manang Irene. Imbag man ta naka-video call ka ita? Kumusta ka matan? Awan nga min ni George. Iso aginon dawayak matanti mawag kada kayo babaan iti video call. Nay, apay ngay apaw. Saan ka kati amabalin nga umawag ka na kamay no adda dita ni George? Lola Linda. Manang Irene, apay, anya ka din ti mapaspasamakin ka. Agsangit ka matan. Huwag nga agpaiso apaw. Apay, adda ka di parikot kiti George. Sobra seloso ni George, Lola. Ikayat na katiso lang ta sa sikasuag. Di na kayat ang makisarita ang iti uray asino a lalaki. Saan lang nga dayta kumabil pa eh. Anya, Nukas tamat lagayam, ti panawa mo ni Manong George, Manang. Hindi ka agbalin a martir, iti puder na. Joyce, ading ko. No kasta kumala ang kalakatimang panaw kan kuana. Inaramid kon. apaw. Manang, Saan mat ngamin ang mabalin abas na panawaklatan? Nagkalaysa kami. Agasawa kami kini George. Kan may sa atun tinaitad na kada kayo. Anay ko. Apay ako mabil ka nga George. Awan matamo ka basol ko Di mo't ko na kanodak diti balay. Kat awan sa balay nga sikaswan no saan lasyak. Ha? Anya ka ka di George. Asa si kaswan ka mata. Anya pa'y lang tigayat mo ha. Apay nga ro tadi ka na sangputan ita diti balay. Ha? Sa dino tinapanam. Adaak lang itilikod ti balay. Napanak nagsibog ka dagiti masetas. Ulbod! Anay ko. Gusto ko mamatan, George. Masaksakitan na. Kunwari, mapagkaagsibog iti mula. Ngam kinapudno na, agpatpacharming ka iti lalaki. Apay aya, kasta ka. Nakarugrog iti panunot mo. Ang taltalin na adak lang arudan dito'y balay. Kasta pa'y lang ti bagam kanya. Sumayat ka ngamin. Sana po dodaytan. Sika lang ti lalaki iti biyag ko. Parehas mo matlang dagiti dua nagbalin nga asawa. Kaya't mo asawan. At dan asawam. What? Ngam iti tayo. Ita, awantan.
Apay na inlimad mo kanyag day tabanag, George. Saan mo't kita napatag day tabanag? Ngamin, napatagkan ka ket kwarta. Inlakom tibagim kanya. Tapno makaaon kayo iti kinarigat. Sana ya? George. Ket gapo taginatangkan. Aramidem aming ngay baga. Ha? Anay ko, Timog. Timasmasan. Masaksakitan na, George. Sumungkat ka! Anay ko. Juan, George. Basta. Ala, nagdigos ka. Puwarta ka. Pimanaw manan ni George. Diyak amuno ka ano manan ti panagsubli na. Kalpasan ti panangusar. Kan panangkabkabil na kanya. Pinanawan naklat na nakaslawan na yaman na. Ti awanan bay na George. Impupok nakmatan dito'y balay. Nakalakamin arwangan kan tawa. Talaga adi na kaya't aparwaran uray iti arubayan lang ti balay. Inala na pa iti cellphone ko. Jakla ko man nakikalkalay sa kankwana. Saan la ko man? Ma'am Irene! Kasano ka nakastrak dito eh? Katno nakalakmat amin arwangan. Ay, kwa ma'am. Imbilin na ka ngamin ni Sir George kanya. Iso tinangtib iti duplicate ti susi ti Mindor. Kasta ka di. Wun ma'am. Nabayag ka din nga agpapaay ni George Crispin. Wun ma'am. Sa nga pulo mo tinatawon ti kadak yung kwa na. No kasta. Kabisado mo ti ugali na. Kan amom ti may papan iti duwa nga imo na nga asawa na. Ha? Ay, Ma'am Irene. Among kaya man ti may papangkadakwada. Kaamamok lang ang Crispin. Naibagamit lang ni George kanya. Ay, sos. Sana rumbang nga nakikalay sa ka ni Sir George, Ma'am Irene. Crispin, Naulpait ni Sir George. Grabe ti kinasiluso na. Iso nga... nga niya, Crispin. Ituloy mo ti bagbagamay. Ay, ma'am. Pinatay na dagiti duwa nagbalin nga asawa na. Gapoy ti nalabos a kinasiluso na. Anya, pudno ka din itang ibagbagama, Crispin. Mun, ma'am. Kinapudno na. Ingkali na dagiti duwa babae ti likuran ti balay na. Katsi ka, kasabwat na kakadagiti krimen nga inaramid na. Eh, saan, ma'am? Saan? Driver kin gardinero aklang di tao. At dagiti tao ang mga aramid kadagita. Diyos ko, ang mga nupati siya kat iraman na apatayan. Day tako nga ron. Iso aron lang apumanaw kayo di tao. Sakbaya makasubli ni Sir George. Ang libas kan, sakbaya maladaw ti amay. Ang kasano, anya ti aramida. Sigurado ang mabirukan nak noglibasak. Kan may isa, amunan no sa dino ti ayan ti pamilya. Tulungan na ko Crispin, pangasim. Pag tinulungan ta ti amin, itikas na, makapanautan dito eh. Ag-report ta kadagiti pulis. Irene! Irene! Sa dinutayan mo! Irene! Crispin! Sa dinutayan mo! Dagiti awanan bain. Sa dino nga tan tinapnapanan ta. Kaya't dansa manan ti makaraman kanyak. Ayop day jaya Crispin. Nagtala ka kenkwanan. Ng plano ng sapay nga agawin ti asawa. Crispin! Irene! Sa dino ti ayan nyo. Rumor kayo! George Montenegro? Sino kayo? Pulis kami. Arestado ka. Kapoy ti reklamo ti asawa kan driver mo. May papankan ka. Sumurot kay di presinto asi tatalugan. No di mo kayat nga dadaka sa mapasama kan ka. Takit ti awanan pain. Sana ka sumurot ka na kayo. Di ka masilig ka, Jack. Saan? Lola,
Apay akasla naliday kayo? Ay, kasano, kat madanagan ako na yan kinimanang mo, apo. Manumot na lawas, asan ngay mauawag. Ay, huwag nga rod, Lola. Kanayon kong awagan, ng out of coverage mo ti cellphone na. Saan pa'y kid din nga agring no awagak ti number na. Ay, Diyos ko, tarabayom ko mati apo ko. Sapay ko maatawan da kasana pasamakan ko na. Ang mga nuan yan, tinaramid na dyan, George, kinimanang mo. Iyad adayom ko, Diyos ko. Kaasimot ni manang ko. Lola, ay rin na po. Manang Irene? Awanan ni George, Lola. Natayan. Anya? Anya, apay, anya tinapasamak, apo. Inimbitaran da iti pulis, tapno sumurot iti presinto. Ngam imbes a sumurot, saan? Takinuptel na ti bukod na abiyang, babaan iti panang paltog na iti ulo na. Anya? Ay, Diyos ko. Aguray ka. Kasanuan na pasamak ti kasta, apo. Anya launay ti basol na. Apay nga dapulays. Kanapay akinutel na ti bukod na abiyag. Dumngag kayo ta isalaysay ko ti amin, Lola. Ang amsakbay na, kayat ko nga ibaga kada kayo. Adakkel unay ti panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, uray nagbidutak kadag iti desisyon ko. Nang runa unay iti panakikalaisak ni Joyce. Dinak binaybayan. Tinarabay nak ti Diyos. Ama karuk at iti imadayjay a kriminal. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti surat nga intay kan biag ita kat naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan Afara, Manipod, probinsya ti Isabela. Kastoy man ti konana. Dear Miss F, kas pammabungad makablaawan kayo man pay amin nga awan ti malabsan. Kas kadag iti padak nga agsursurat, kidawak nga ilingad na kumamat iti nagan Afara. Tinak ibinglay ita kat saan a maipapan ken ayat, no di kat maipapan iti nagbalin a padas ti pamilyak, gapu iti rigat ti biag. Miss F, marigrigat kami laeng. Innam kami nga agkakabsat, ngamda kami laengan kani ading ko ti adda iti puder dagiti dadakkel mi, gaputan ang asawa metten dagiti dua a lalaki nga inauna. Timet dua pay adda iti sabali a lugar a makitagtaged. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi adda akon iti high school. Elementarya pay laeng met idi ni Jordan. Kastoy man dagiti pasamak. Nanang, eksamin inton umay alawas. No saan kami kano ang makabayad, aging gainton bigat, saan kami kano ang maka-exam. Orasyak nanang, masapul nga agbayad ako iti test paper me. Naibos pa yun ti papel ko. Pati lapis ko kat awanan. Bimasiton iti katatakar. Ay ko. O sige, tagdis kitarak iti usarin nyo nga ag-examan na ko. Ningay tatang nanang, awan ka diti kwartana. Anya ngay kumati kwarta di amayo kat napaglan mo't asadot. Day talamang mangan kan agil ilad ti kukuan na itagmalmalam. Di pa'y makatulong mo. Apay nga min asaan nga agtrabaho. Ay, jakman ammo di ta amayo. Ad-ado mo ti sadot na. Ad-ado ti panagil ilad na. Ngam ti panagtrabaho na. Sapay kumata di yu tultuladan. Ngamin, awan masakbayan ti sadot akas kan kwa na anak ko. Nana? Sa anak akas dyan nanang, nagagutak. Mapanak to pagig extra dya karwasan no kas dya nga wan klase mi. Uray syakmat nanang. Nagagetak mat at tumultulong kada kayo ang mapanaglablaba kanaglakla ko. Maala, baybay-an yun di amayo. Di yulatan ikaskaso. Talagaan na ito lang nang ti kinasadot na. Di kayag danag,
Ta siya kung ti mangipamuspusan para iti aramatin nyo nga ag-exam. Unay kamagkan, Melchor. Agparparikutak iti pagbayad dagiti ubing iti pagadalan. Nasakitan ti ulok magpampanunot no sa dino ti pangalaak. Awan pa'y manen isa ang tayo inton malam. Ngam adda ka dito'y anak ka relax. Anya ko madam naman. Anya ti kayat mo nga ramida kaya? Na, sika ti makuna nga ama ti pagtaengan. Rumbang nalaang nga rod, asika ti mapan agdiskitar para kadagiti masapsapol dito'y balay. Kastamatan kadagiti babayadan dagiti anak tayo di pagadalan. Masadutak nga rod. Anya klase ka nga ama kan asawa. Bisinamot ti pamilyam. Hay, makauma ti kastoy abiyag. Ura siya, nauma akmatan. Nauma akon iti kinarigat ti biyag. Kaya't kumatiag namay. Iso adinak man mandamantaran na kasta, Elvira. Tanong mauma ak, panawan kayo talaga. Anya, tasi ka pa'y tinakarik amang ibagay ti kasta. Awanan kay ti baing Melchor. Nay, adda kamot kasinsin Elvira. Apay, anya ti masapul mo? Ay, kuha kasinsin. Diyan ko nagpalpalikaw pa'y. Umayak ko maumutang iti kwartam no, dapan nakabalin na Exam ngamin dagiti uping inton umay alawas. Ket awan aramaten da. Saan na ba ni tabayadak matlaadagos? Apaman nga da madiskitar ko. No kayat mo, mabalin mo't nga oray umay kunto ikaro babaan iti panaglabak kadagiti murangyo kasinsin. No kwarta abinulod mo, kwarta mo't nga isublem, kasyay. Ay katwan kasinsin. Awan parikot iti dayta. Basta pautangan na. Kasapulak ngamin talaga. Iso na lang ta awan mo't kwarta kasinsin. Saan ka mat siguro atulang kasinsin? Ti kunak awan kwartak. Iso nga awan mo't nga rod maipautang kuken ka. Malaksid no. No anya kasinsin? Paporsyentuam kasta ka di? Ay 10%. Anya? Ay sus, nagdakalan ngay kasinsin. Ay kat no marigatan ka, di ure agpirok ka lang iti sabali a pagutangam. Narigat mo ta basta papautangan kalatan nga awan maganap ko a porsyento. Nang runa kat amukmat nga awan pangalaam iti pagbayad mo kasinsen. Venus, anak ko. Siyak nga rod, nanang. Imbag man ta nakaawid ka, anak ko. Wen, di magasak labiit. Agsubli akmatla ang adagos iti ayan ni boss ko. Adda nga minsi may nar nga inatindaran na nga asidag ditoy. Nagpakada ak labiit nga umay kayo sa rungkaran. Kasta ayan, kumusta mo ti trabaho, manak ko? Kaasi ti Diyos, nasaya at matnanang. Ni Farah kini Jordan, sa dino ti ayanda. Ay kat napanda nag-eskwela Atoy, idulin nyo ta ang mga numakita ni Tatang. Imbaglaan nga igatang hiyo ti sidaan nyo. Ay nahagyaman ako na anak ko. Dinangag ti Diyos ti kararag ko. Kinapudno na. Parikot ko unay no sa dino ti pangalaak iti pagbayad dagiti addim iti pagadalan para iti exam da. Awan imposible iti Diyos, nanang. Pudno unay dayta anak ko. Uray kasano ti kinarigat ti biyag, di tayo kumaumibat kinkwa na. Ngamin, mamatiak nga iso ti mangisabat kadagiti kasapulan tayo. Kinapudno na. Kagapgapok laeng iti ayandaan tim aremi. Mapanak ko maumutang, ngampulos adinak kinaasyan. Mabalin na kano apautangan, basta 10% ti porsyento na. Ay, una yan ni Auntie Remy. May samat day di arupat kwarta. Imbag tadi kain manugot iti kayat na. Ay na, katnudan da ni umanugot akon. Ngam, kaslaad da ng lapod kanyak. Iso anagawid akon. Kat kabayatan ti panagnak nga agawid. Nagkarkararagak. Asapay kumatad dapay sa bali awagas. Tapno makadiskitarak iti kwarta. Apag gusto mo ta simangpot ka, anak ko.
Day takot may sa apamanaknak. At talagaan na ayat ti Diyos kadagiti tao asaan ang makalipat kinkwana nanang. Ay, nabartag ka manin, Melchor. Kastam kadilatan. Talaga ka di nga awanan pagbalbaliwam, ha? Tawal na ka man. Sumanaw ka ako na. Nasipatan ka na eh. Makaumakan at talaga, Melchor. Di ka pa'y makatulong mat kadagiti masapsapol dito'y balay. Imbes ngagtrabaho ka, saan taday tamat umin-inom iti arak tar aramidam. Ito na ka ako na. Makarangrang ka na. Makaungat ka, ngamin, mapaiswan ka. Awan pa'y kunamot at tulungan nak. Kit-kitaam lang arudan amarigregata nak amang isaksakad iti panagbiag tayo. Irresponsable ka nga amakan asawa. Anay ko. Apay ngagsipat ka ngay. Katpad naman ti magbaga. Anay ko. Tingimot ko. Anay ko. Nagsakit. Aksaw ka ba? Gayat mo ba yan? Nagnaumuma ka na. Ayok ka, Mel. Ay, ano? Ustan. Hindi mo pang-orday tayo. Gumawa, walis. Pumanaw ka dito'y balay. Kat di ka nagpakpakita pa iti oray ka anuman. Saan da ka kasapulan? Panaw! Manang, mabisina ko na yan. Nagsakit ti tiyan ko. Kasla pa'y maulawan iti bisin. Anya? Ala, kasano da ito yan? Sapay awan pa'y mat ni nanang. Ay, mabit lang takitak no, dapay nabati ngayon na po iti kaldero. Sige, Manang. Ay, dapay ina po'y ading. Mabit lang, kay gawan ka. Anya nga iti si Dak. Anong sampay lang taglabay iti asukar Tinapatag, makargaan ti tiyan mo. Barang adnantun asumangpot ni nanang. Adayawid na amasida. Sige, Manang. Okay lang. Basta makapanganak. Mabisina ka talaga. Ala, mangan ka nga ruda nading ko. Ala, kasano da itong yan? Nagnatumatlat na ti guri-guri yun, nanang. Anya nga ti aramidag. Di ka agdanag anak ko. Patsik amaikat matlaang daytoy. Apaman asumamay ti agas nga empat umarmo kanya. Pinasayaan, labaran kayo. Barang tumulong amang pababa iti guri-guri yun, nanang. Ay, sige man nga rod anak ko. Aywan, apay, napanandya adim. Diyak man ang nanang. Ang mga no napanmanan iti karwasyan ni Tata Pido. Ay, pasensya kayo noon. Talagang amin ajak pa'y kabailan ti mapan makitagad ita. Okay na ang nanang. Saan nga min atila pampanunutan niyo? Iti kasta, daras kayo nga agimbag. Mabit lang Mangalak iti panglabar ko kada kayo, nanang. Aging ka saan pa'y anaimbag ni nanang? Anong sampay laang ti makitagad Tapno adda igatang tayo iti kanan tayo kan agas ni nanang. Un, Manang. Sabado matinton bigat. Masapak amapan iti ayandaan ti Rina. Mapan ko ibaga asya kung ti mangilaba kadagiti morangda. Isupay ti tangdan na kanyak. Sige. Urayan kan tumutla makawid. Saak mapan iti karwasan. Wen ading, Sumipmitan. Anyang iti pangrabyon tayo, Manang. naibus ti bagas tayo. Iso nga inlugaw kung jabasit anabati. Iso ti kanan tayo inton madamdama. Nagrigat laki din ti agbalin na marigrigat. Naku namon ading ko. Nung atasan a pinapanaw ni nanang ni tatang. Maamiris nga ta ni tatang tikas ti arigat tayo. Nang runay ta, tagsaksakit ni nanang. Tsak amo Di ko namkit di. Ang mga nokarkaro nga agsakit ni nanang gapu iti stress na kanitatang. Unay na ya tibiyag. La, husto day tan ading ko.
tirumbang nga ramiden ta. Katagagat ta, kan dumiskarte ta. Iti kasta, saan tayong agbisin? Nanya nga iti aramidam fara. Mulmulagatam metlat tandag iti nakadasar amakan iti lamisaan. Mangan kan ah. Ha? Kwaan ti. Apay, saan ka nabisinan ang naglaba? Nabisinan, anti. O, matlagayam. Ay, kat mangan ka nga rudan ah. Magkakaimas amakan ti anda dito eh. Namakas na jakmat makapangan. Pampanunotak ni nanang. Kastamatan ni ading ko. Mga anak iti naimas. Ngam isula. Awan ka nanda. Farah. Auntie? Mangan kan kunakmat. Kwa auntie. Saanan? Jayak tulatan balay amangan. Agyaman aklaangan. Ay unay kalakit din nga ubing aya. Mala, balkutom nga rudan dagita amakan tayawid mo. Imbagla pagsasangwan yo, balay yo. Ha? Agpaiso auntie Rina? Wen, malala. Balkutom amin ang dayta. Urayan naklabiit, tamapan ko alaan titangdan mo ang naglabawan. Ay, sige, auntie. Kat agyaman ak unay. Alas 5 kaya man iti parbangon. Bumangon akon. Iti kasta, masapa ak makaluto iti pamigatan mi. Ni, kasla damat tao iti kusina. Nakasasok. Ni nanang matiag lutluto. Ni, nagsapa kayo mata na nagring nana. Apay, naimbag kayo ka din? Wen, anak ko. Naimbag akon. Nalaing ngamin dagiti doktor ka nurse ang nangaywan kanya. Sigurado kayo ka din nga okay kayo, nana? Wen ko naklangarudan. Katagyaman ka anak ko. No awan kayo kin ni Jordan ang nangaywan kanya. Kabayatan ti pa nagsakit ko. Jakla amon no anya tinapasamak ko. Awan anyaman na, nanang. Ipatpatagda kayo ngamin unay. Iso nga aramidon mi matngarod amin akabailan mi tap na agimbag kayo. Saan kayo pa'y kumaunay ang nagpirpirsaan nanang ang mga numabagnat kayo? Narigatan. Agin na kayo kumapay. Iti kasta, anay ti panagimbagyo. Wen ka di. Madlaw ko matkat no kabaal ako no saan tagtrabaho anak ko. Isong awan ti rumbang apagdanagam. Nasaya at matasim mangpat kayon anak ko. Nanang. Apa yan? Apay ngagsangsangit kamot ng Jordan. Ay, inuyaw kan kinatkatawan ka nung amin dagiti ka iskwilaan na, nanang. Anya? Ngam apay? Kapoy ti po kayo, abalon ko. Kanayon kano abo kayo, tisida. Ngamin, awan kwarta tayo ngay gatang iti karni. Ham, wano hotdog nga kasi iti balbalunan da. Anya? Uray dagiti ka ka-eskwela, nanang. Katkatawaan dakit din amapan makilablabada. Gwapo, ken maskulado kano ti amak nga napagklan mat asadot ken artet. Babaero pa'y kano. Saan lang nga dayta? Uyawan da pa'y tibado. Puro kano daan. Diyak kano makabado iti baro. Puro kano inted. Ang pada tamanang katawaan damot ti but-but ay uniform ko. Punas kano day jay sana uniform. Anak, huston an anak ko. Di yun ikaskaso dagiti ibagbagada kada kayo, Juan. Di yun lataidan panpansinan. Iga-edukit di tag-eskwela. Itikas na, makalpas kayo iti panagadalyo. Una nang, talaga nga iga-admit agadal. Itikas ta, makaturpusak, jak to pulos malipatan. No siya sino dagiti tattao anang uyaw, kinang tagtagibasit kanyak.
Jordan, anak. Uray syakbat nanang. Uray kasano ti kinariig at ti panagbiag tayo. Ikarigatak ti agiskwela. Ipakita kadakwada ang nagbidot da iti tao nga inuy-uyaw ken kinat katawaan. Wanan nako. Kasta ti kasayaatan nga aramidan nyo. Pagbalinan nyo akarit, wano inspirasyon ti pananguy-uyaw, panangkat katawa, ken panang tagtagibasit da kada kayo. Kang runaan ti amin, di yu liwayan adawaten ti panarabay ti Diyos anamarswa. Iti kasta, tulungan da kayo amang ragpat kadagiti arap nga apyo iti biyag. Good morning, Principal. Kaya't dak ka no akasanita. Wen, umay ka iho. Sumrat ka. Ala, agtugaw ka iho. Thank you, sir. Kinapudno na. Kinasaritan nakti maestram. Apay ka no, sir. Ada ka di basol ko. Awan, iho. Impagak ngamin kan kuha na nga ibirukan na iti ubing amabalin ko nga ikan iti scholarship. Diyan napintas ti grado na, ken naragat nga eskwela. Iti kasta, sana masayang ti itid ko nga eskolar. Ha? Ket among ka di, asik ka tinapili na. Siyak ko na yun, sir. Wen, sika tinapili ti pagadalan nga ikan iti scholarship. Iso at imon panunutan ti pag-enroll mo iti kolehiyo. Ti asikas pumlangan, kaya dagiti gradom. Nasken na pagtalina edem anangato ti average mo, iti kasta. Saan ka maikat akas eskolar? Nalawag ka di timbagak, Jordan. Un, sir. Katagyaman ak unay. Dakil at tulong da ito'y kanyak. Saan lang nga para iti panagadal ko? Na di katagraman iti pamilyak. Agyaman ak, sir, principal. Thank you. Agyaman ak, Diyos ko. Adto iti tangdan mo ang naglinis ken naglaba, Elvira. Ay na, agyaman ak unay, Ma'am Rina. Awan ti rumba nga pagyamana. Tadyak matintad da ita libre. Nagtrabaho ka mat. Iso arumbang nala nga itad ko mati umno asweldom. Basta, agyaman ak unay, ma'am. Agyaman ak gapo iti kinasaya at yung kada kami nga agiin. Noawan kayo lang ang amang tultulong kada kami. Ay na, jaklaan mo no pangalaak iti pangbiag ko kadagiti anak ko, ma'am. Awan anyaman na, Elvira. Aywan gayam, inton umay alawas ti ipapan ko iti Amerika. Agam mauray no kasta. Kayat ko nga inaldaw kalata nga umay aglinis dito'y balaywan. Ah, ay iwan ma'am. Awan parikot iti daytan. Agbati matkit din ni Dexter. Isundo ti pangipaw itak iti sweldom. Di na ngamin kayat ti sumurot ijay. Mas kayat na kano ti agiskwela dito'y. Kasta ka di, ma'am. Wan, saan ba't kit di aradagsan ti trabahom dito'y? Aglinis, aglaba, kan agluto laan. Sikalatan ti makaamo amang diskarte. Basta ti kayat ko, agtalinaed ti kinalinis iti unag kenruar ti balay. Uwan, ma'am. Kag runaan ti amin, di mo baybayan dagiti masetas ko. Kano mabalin, nayunampay ti agmula. Iti kasta, napinpintas abuyaan. Aywan, ma'am. Awan rumbang apagdanagan nyo. Siya kun ti makaamo kadagiti masetas yo. Sige nga, Rod. Ket agyaman ak unay, Elvira. Mapankantuman ijay ayan daninang mo aloy da, Farah, anak ko. Apay ka di, nana? Ada nga min ibagbaga na ang mabalin ang makatulong iti panagadal mo. Ha? Sa dinuay ka no, nana? Kan asino ti makatulong kanya? DSWD kanumat, anak ko. Ada ka no offer da para kadagiti awan aramaten na nga agiskwela. Mabalin mo kano ti ang trabaho ijay, kabayatan nga agis iskwela ka. Ay na, nagsayatan ngay no kasta, nanang? Saan lang aday ta, anak ko? Tulungan da kapay kano nga ag-apply kadagiti educational assistance. Wano academic sponsor, inton sumrakan iti kolehiyo.
Talaga, nanang? Uy, isumutimbaga ni Ninang mo kanya kanak ko. Angam na saysaya at nuda kayo tagsalita. Iso amapan kanto ije balay dawan. Imbilin na matlaang ngamin ti ipapan mo ijay. Taadda ka no itadnakan ka. Sige, nanang. Dumagasak to inton bigat. Agdiritsuak to ijayan, apaman na malpas ti klasik. Congratulations, Manang Farah. Oh, sabong para kanta, oh. Wow! Adapay pa flowers ni Mayor, ah. Siyempre mo Manang. Amok ngamin nga awan boyfriend mo amang tad iti sabong. Iso ngayon gatangan ka na. Anya? Kat agyaman ak nga rod aading ko. Aywan gayam, ni nanang, sa dino ti ayan na. Tay Jay, oh. Kasarsarita na ti mais aperen. Oh, ay, Betan, agturungan dito ni Nanang. Congratulations, para anak ko. Agyaman ak nanang. Ay na, kamuudyanan na. Nagturpos ka matlaangan. Kalpasan ti aduar ikat kan sakripisyo ang nagdaldala naman ako. Nagdaldalanan tayo ko naman, nanang. Ngamin, da kayo ti adda itilikudan amin dagiti abalegik. Kat agyaman ako unay. Ngamin, nawan kayo. Amangan mo sa anak mo ta nakaturpos. Gusto daytan Manang. Nanang, makapailuyos kayo. Agawit tayo din. Nagluto ak iti basit na pagsasangwan tayo. Anak ko ay. Nanang. Agyaman tayo iti Diyos. Gaputasan na tayo abinaybayan. Maisubli amin kan kwa na apambadayaw. Congratulations, ading. Thank you, Manang. Kablaawan ka iti panagturpos mo, Jordan. Anak ko. Agyamanak Nanang. Isagot ko kada kayo ti diplomat. Dayto yung tibungan dagiti bannog. Rigat, ken sakripisyo yo kada kami kani Manang Farah. Jordan, anak ko. Houston Jordan, kita mo, agsangit pa na ni nanang. Ha? Di kayag danag. Talwa ni Ragsak na ito'y anak ko. Numarik na yun lang kumati marikrek na kita. Nalao sa Ragsak ko. Kasladyak pa'y lamamati. Nga addan anak ko ang maestra kan siman. Talaga na ayat ni Diyos. Nga minsan na tayo ang binaybayan. Tinarabay na tayo aging nga nagturpos kayo, anak ko. Lagip di napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naimbag nga aldaw kanaragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta ikan biyag ita, ket naa daw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a Janis, manipod probinsya ti Ilocos Norte, nga iti agdama ket adda ijay Thailand. Ngem sakbay na, makablaawan man pay iti naragsak a panagdangdangag ni Ma'am Malu Kawitan dita UAA. Kastamatan ka ni Ma'am Marina Cortez. Kabkablaawan na amin dagiti naayat adumdumngeg dita dagpaar ti Luna, La Union. Makablaawan met ni Sir Rofel Lardi Sabal dita Kuwait City, manipod Cabarugis, Quirino Province. Naragsak a panagdengdengeg met ka ni Ma'am Delia Passion, kastamatan ka ni Kabsat OFW Vlogmix WLD dita Abu Dhabi, manipod Cagayan Valley. Makablaawan met ni Sir Danilo Milanis Viduya dita Anduyan, Tubao, La Union. Naragsak a panagkasangay, Sir.
Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Pagyamanan mi unay, dagiti komentar kan kablaaw yo. Hintay nga rodan sublian ti surat ni Pagayam Janice. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan naklatan iti Janice. Addaak ita ditoy Thailand. Kanayo nak ngagdengdengeg kadagiti drama ditoy YouTube. Isu ti liwliwak ken agbalbalin metten a music ko kabayatan ti panagin inanak. Nang runa no kasday nga agapuak iti trabaho. Agdengdengeg ak kabayatan ti panaglutok, agingga iti pannangan ko. Ken sakbay ti pannaturog ko. Kanayon dakpay kit din asutilen dagiti boardmate ko akadaanan nakano gapo iti panagdengdengeg ko kadagiti drama. Ngaminton kwan makidengdengeg danto metlaang kanyak. Nakapagsurat akmet gapo takayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas may papan ken ayat. Ayat anang ipaay iti ginabsuon aluluwa ken nangibati iti sugat ditoy puso. Nga uray no mano atawenan tinapalabas kadyak tupulos malipatan. Rugyak nga roden ti ag salaysay. Dua tawanan nga gayan ayat ta, Janice. Ang maging kay ta. Katlimad pa lang ti relasyon ta. Adday ta ka manan, Rafi. Di mat na pagsaritaan tanday tabanang. Janice, Anya ka di manan ti pagkaskas na ama. Ni ka di resti. kasano? Kastaw na iti dagkat na itayken ka. Masuro na. Makadandano ka kitayan. Imbag ta nalapdak tirek na. Anya? Uy, agselos-selos manan to'y boyfriend ko. Apay nga min no ibagamon nga gayan ayat ta. Iti kasta. Sardengan da kamatan. Rafi, agkabsat ni Resti kan tibos ni Manong ko. Among matday na, saan ka di? Numaamon ni Resti ti may papan kadata. Ibaga na lakit di kin ni Manong ko. Sigurado apag sardengan nakmatan nga agadal ti kabsat ko. Sana bale, tamay salaangan atawan ti orayan ta. Kalpasan ti graduation tayo, ibagak tun kin ni Manong Arman ti may papan kadata. Basit na angan apanawan ti orayan ta, okay? Sikat ti makam mo. Kat husto nga roden day ta apanagmisuot mo. Ah? Agisam kan iti kasta rumarti kinatar mo. Kasta agyaman iti pan nakaawat nga ipapaay mo kanya, Rafi. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka, Janice. Ay ayatan ka unay-unay. Sika lang ti umuna. Kan mauding ayat ko. Agyaman Rafi. Namnamaam akas na akmat kan ka. I love you, Rafi. So magmamanulangan at bulan ti urayan, aggraduar ka na iti kinamaestra, ading ko. Wan manong, kat utang ko kan ka ti amin. No saan aga po kan ka? Jakmat makalpas iti panagadal ko. Wen, hanggang siyempre, babagan mo't lang dahil tayo ti panagsalukag mo, ading ko. Ayawan gaya. At dagayam ko jay Thailand, kat ibagbaga nang agkasapulan da kadagiti agisuro ijay. Inbagak ti panang tulong ng token ka. Iti kasta, makapan kanto ijay, wen? Ha? Thailand ko na manong? Wen, nasasayat mo't lang no ijay kan nga gisuro. Dakdakkel ti sweldo mi jay. Abay, di mo kaya? Ha? Ay, kwa. Saan mo't nga iti kasta manong? Kas nakunakon, ading ko. Dakdakkel ti sweldo ijay. Saan ka amay kawa? Ngamin Pilipino kan Pilipina matlang dagiti agbalinto akatrabaho mi jay. Wan kitaan to manong. Mabayag pa'y matkat iti graduation. Kan may sa, ag-board exam ak tupay.
Jak pa'y amo no makapasaak iti exam. Ay na, mabitin day tading ko. Nasirip ka mat. Adayo ana ut-utek ka nga miti siya. Iso masigurado ka makapasa ka iti board exam. Nagawit ka gayam dita probinsyayo. Angam di ka man laim mawag mat. Wano nag-text kanya. Pasensya ka, no jak nakapakada ken ka, Rafi. Biglaan ti panagawid mi kin ni Manong Arman. Masakit ngamin ni Tatang. Kasta ka di? Wan, Rafi. Iso pasensya ka na. Okay. Angam kaano ti pa nagsublim? Dituyak pa'y laang kabayatan ti pananguray ko iti resulta ti board exam tayo. Oh, nakaununag man ang tisinaay mo. Sorry ka din, di kan gumurgura kanya, Kwan. I love you. Di mat ko na mo ipagamon ko ni Manong mo ti maipapan ka data. Nag-graduate ka. Naka-exam ka pa yan. Agam maging gaita, kat di mo pa'y matinbaga. Aging kakaano nga ilimad mo ti relasyon ta. Ikan na kumapay iti basit apanawan, Rafi. Di ka madanagan. Ibagak tumat laang ti may papan ka data. Saan laang akin ni Manong Arman? Nudikat karaman ng dananang kantatang. O sige, namnamak day ta, Janice. Manong, Atay bagam, Manong. tiga di maipapan ka na kayo ka ni Rafi. Amom, ti may papan kada kami, Manong. Nabayagan na. Manong, Hindi pa lang nga pinalpaliw kayo. Amo ka na singpot ni Rafi. Isa binaybayan kayon. Ngamin adamat bukod yo apanunot. Itata nakaadal kayon. Ada ka na kayon, no niya ti plano yo. nukas na. Okay lang ka ti panaggayami ni Rafi, Manong. Ta sino ako mamat nga yamang lapad ka na kayo ading ko. Pudno nga ni striktuan kay di. Gaputa ti kayat ko kat makaadal ka. Ang amita ta nakaadal kan, ay ka makamuka matan Agyaman nak ta maawatan nak, Manong. Awanan niya man na ading ko. Karbungam ti agayat, ken paayat. Isuan nawaya kayon ka ni Rafi. Sana parikot day ta kanya. Rafi, agsubli akong dita syudad inton bigat. Ha? Nasayat no kasta, Janice. Kailiw ka unahin na makita. Oray siya, kailiw kumatan ti boyfriend ko. Nakarkarok pa'y kanyak Ayun gayam, adda good news nga ibagakan ka. Ha? Anya day ta? Ibagak ton inton nagkita ta. Anya? Ibagam kit din. Inton bigatan. Okay. Sikati baka mo, Janice. Oray siya. At damat lay bagakan ka. Ay, umawag ka itong harap. Inton makasangpet ka. Taumayak ijitagos mo, ha? Wen Rafi, sige, iddepo kung daytoy. Isaganak pa'y dagiti awitak nga agpasyudad inton bigat. Anya, mapan ka ijay Amerika kunam Rafi. What, Janice? Ngam, awan mo't nadakdakamat mo kanya. Nga dagayang plano nga agabron. Kwa, nabayagan day jay nga. Impag na ti ulitag ko. Jak ni namnama ma-aprobahan. Iso nga imbis nga gisurok dito Sanin Taituloy ko kano ti agadal ijay. Apay nga ngagsanay ka. Kunakit di no double celebration ti celebraran tayta. Ngamin, agpadataan na ka pa sa iti board exam. Naibagak pa yun kin ni Manong Arman ti may papan kadata. Ngam saan matgayam. Apay ba't asahan? Kasano,
Kat panawan nakmat gayam iti mabi. Ah, saan ka mo panawan? Umadayo ak, ngam para matlang ka data. Mapanak ijay, tapno ituloy ko ti agadal. Iti kasta, makatrabaho ak, kat may saganak ti masakbayan, ti buklan tanto a pamilya. Kasanon no makakita ka ijay iti napimpintas, kan sexy ngam iti siya. Sigurado nga isukat naktumat kan ijay. Anya, unay ko ti girlfriend ko na ya. Di ka kadyag sasawi ti kasta. Ngamin, sika lang ti babae nga ayatan. Kan ipatag ko aging gatong palbihag. Awanan sa balipay. I love you, Janice. I love you too, Rafi. Kita mo, nagpintas abuyan ti lilang nagtinit. Saan ka di? Wanyarad, Rafi. Tunggal ilalan nagjainit. Ipasimudag naman ti barong agsapa. Amang isang bay iti barong anang nama. Kaslada kayat mo asawan iti dayta nga imbaga ma. Awan. Tinulag ko lang dagiti ibagbaga dagiti mananiw. Ay, uun gayam. Awatan ba ito yun? Basit met abaks. Anya ngay tilinaon dayto eh. Loko tama. Sing-sing kan kwentas. Gwen, happy 5th anniversary, sweetheart. Wan nga paiso. Adjis ti Pebrero ita. Allah, sorry. Nalipata. Ita nga agpaiso ti anniversary ita. Happy anniversary, sweetheart. Sika, kanayon mo malipatan Ala, iyag mo ti sing-sing. Isuot ko di taramay mo. Ken, dahita kwintas. Isuot ko kanya. May ibagay ka di mo't la kanya kintad mo akwentas. Siyempre may bagay lang manaykan ka. At daman na napinmintas ka. Agyaman ako ni Rafi. I love you so much. Inemabulan sa tinapalabas, manipod na panidya Amerika ni Rapay. Maging kaita, kahit saan sa apay mga mauawag ka. Wan nga ro tatang. Awagak ti cellphone number na. Ngam saan ko ang makontak. Nay, apay nga ta. Day tamat nga ro ti kanayon ko adamagan tatang. Imposible mangawan cellphone na. Wano telepono man laang ang mabalin na pakiawagan tapno makontak na ka. Tatang. Ay, nakarkaron nga imposiblay no ibaga na nga awan signal ijay. Kinuman bilang kasta, di imposiblay nga di na mo ipamuspusan na hindi pa nakakontak na kang ka anak ka. Day tamat nga ro ti pampanunutak tatang. Apay awan lam amumaon ka dagiti gagayem na. Wano kasinsin na mabalin mo apagdamagan. Ada, ang adamot ijay syudad tatang. Awan mat kontak ko kadakwada. Kahit anya ka ti planom ita anak ka. Ada seminar mi inton umay alawas. Gagaraag to amapan kitaan ti kasinsin na. No adda pa'y itisigod adagos na.
Imbaglaan ng tanadanon ka dito'y dagos mo, Novi. Kunaklakit din no awan kan dito eh. Kinapudno na maudin abulan ko ditoy. May destino ak ngamina ni Jay Cagayan iti may abulan. Kasta ka di. Wan. Oh. Agmerienda tapay kabayatan ti panagsarsarita ta. Una. Agyaman ak, Novi. Gayam. Imayak tag sa ludsudak kumakan ka. May papankin ni Rafi. Ha? Jakmat ngamin makontak ti number ng inted na kanya. Adda ka di kontak mo kan ko, na? Angkwa. Inom abulan ng tinapalabas. Manipod nagpa-Amerika. Ngam aging kaita. Kat saan kami pa'y nakapagsarita. Ultimo text kat awan pa'y naawat ko manipod kan ko, na. Janice. Kay iliw ko una yan ti kasinsin mo. Pangaasim tatulungan nak amang kontak kan ko, na. Amang ano adam amom amabalintang awagan ichay. Pasensya ka na insan Rafi. Ngam insurot ko ni Janice. Di nakmat ngamin sarsardangan akulkulitan. Insan, Obi. Kan may sa maasyanak unayan ken kwa na insan. Ti amuna kat adda ka iti Amerika ang agtartrabaho. Ngam saan mat? Ta adda ka dito yung agsaksakit. Kaayan-ayat mo ni Janice. Isu arumbang nalaang amaamuan na mat ti kasasaad mo. Ang minsan, kita ang tilangak. Pudilangan tinangpal ko kadagit ito lang ko. Anyan tulangan ti bagana no makita na ti kastoy ang kasasad ko. Kan may sa awan rupak ngay parang ko ka ni Janice. Ngamin nagulbudak kan ko na. Insan, maawatan na ka ni Janice. No ape an aramid mo tinangilimot ken kwa na. Kan may sa no talaga ngay ayatem saan mo arumbang asaktan tirik nana. Insan. Iso nga rumbang nalaang nga rod asangwam. Iti kasta, makapagsarita kayo iti husto. Ibagam ken kwa na ti pudno, insan. O anya, nakasagana ka din? Rumwara kon dito'y silid mo Kalpasan na, paunagakmatan ni Janice. Angam. Di ka kuman agkad insan. Patyak amawatan na ka ni Janice. Rafi. Pakawanan na. Nailimit ko yan kati amin. Janice. Apay, Rafi. Iyak ngamin kaya't masaktan ka. Nagroon mamuam. Asahan ako bayag dito'y abiyag. Saan nga umdas alason dayta, Rafi? Amom ka di mas nasaksakit ti naramid mo apa nangilimat iti kasta kasasad mo. Ti amok kat adakan iti sabalya pagilyan. Nalapsam tagsarita. Aring na mapukaw kung tilimbong ti panunot ko. Gapay ti kapapanunot ko kan. No apay adi ka man la umawag ko no ag-text kanya. Mapampanunot ko pa'y din. Ngadan sa balim. Iso adi ka nagparparik na itilasod ni Mano Abulan. Pakawalan na ako, ma. Nasakit mo't para kanya. Iso lang tinapanunot ko pamuspusan. Tapno ang linipatan. Tiyamok. Kat mamimpinsan ako na malipatan. Lawan tong komunikasyon ta. Ang nagdutak. Namin. Nakarkaro pa'y gayam. Sakit na iten. Ti panangilimot ko ka. Iso nga'y di mawag na insan, Novi. Manugot ak. Nga'y surot na ka dito yayan ko.
Arambang na lang pumangimbagam kanya, ti may papaniti sakit mo. Iti kasta, naaywanan ka, kabayatan ti kadam dito ospital. Hala, gusto. Sana balik, tadakan dito si bay ko. Amo ka inang panawan. Aginggat maudi nga hangos ko. Makapagdanata ba'y iti sumagmamano bulan. Sakbay, di pa nagisublik iti bulot ko abiyaga. Katagyaman ako na Gapot adi ka nagsarteng. Aging gap na pagpudno ni Novi. Ulit agtagkid daw iti pamakuan mo. Ayatan ka unay, Janice. Janice, iha. Naimbag nga orasyon, ma'am. Si kamat iha. Mama ko namlata ka di kanya kon. Mama, Agyaman na tadi ka nagsarteng. Aging ga na pagpudnom ni Novi. Kinapudno na, kaya't kay din nga awakan. Ngam kanayon nakalapdan ni Rafi. mama, Amom iha, kanayon ti ipapan mi iti probinsya. Adda kami lang iti asidag ti kantin apang panganam, tunggal lunch break yu, iti eskwelaan apang isursuruam. anya, Huwan iha, isungamin ti kayat ni Rafi. Buy-buyaan na ka iti adayo, aging ka makaawit ka. Diyak man amo, no apay nga inlibad na kan ka ti sakit na kansar. day tamat nga ron tijak maawatan, mama. Nasaksakit pa ikat di nga amang ti panangilimad na kanya. Ngam tinaamuak ti sakit na. Ala, bayamon iha. Tinapatag ita, naamwamon. Kat makapagden na kayo pa, sakbay nga ipulag na tibulod na abiyag. Mapagsisilpo kun ti amin, mama. Ado dagiti maibalbalikas na, akas lang pakpakada. Ngam di akon pinagan ano. Ngamin, ti amokat pod no nga agpa-Amerika. Kan isugayam adi na kayat nga itulod ko iti airport. Huwan iha, nagpakadakan ka ako na nga ag-flighten. Isumat ti umuna nga aldaw ti panagkim mo na. Kunapay ket di ti doktor na idi. Akat amangan no talulangan abulan ti ibayag na. Ngam kunakmat, ti Diyos lang ti makaikadang no kaano nga isublina ti bulod na biyag. Nagkarkarara ka. Asapay kumatapatid tugan na pa itibiyag ni Rafi. Kat mamati aplano na amin daytoy. Nang runa ti panagkita yumanan iti anak ko. Nukasta, awanan tinamnama maagasan pa ni Rafi, anak ko. Awanan tatang. Sigon iti doktor na. Amang ano dinan maabot pa iti makatawan. Ay na, kasimat nga ron ni Rafi nukasta. Ay, unay mo ilakid din, tigas-gasa tinubyaw manakaw. Uwan nga ron tatang. Agfailak lang itilif ko. Bantayak lang ni Rafi iti ospital tatang. Ay, kawan na. Ay, kung naalaki din na da iti Amerika nga kadadal. Hanggang gayam, inlimod na ti kaadat sakit na kanser. Kat nataningan pa'y gayam ang tibiyag na. Tatang,
Naimbagana ko maadagos ti maipapanit ti sakit na. Di saan kayo kuman anarigatan nga agpadpada. Hangam inlimod na matkeng ka. Hangam sa bagay. Adamot kit di punto na. Iti kunana adi na kayat amasaktan ka. Hanya ngay nga ron. Kat napasama kain. At tadita na nakaw. Isungawan mabalintayaw. Nude ti mga klon iti kinapunaw. Pagyamanan tay paikit day. Tanaamuan tayo ti kasday akasasaad na. Sakbay ti ipupusay na. Janice. Rafi, ada ka di ba ba? Laglagi pa mo kumat. Aka na yun. Ayatan ka unay-unay. Sige lang, ti babae, ti biyag ko. Sige, ti umuna. Kan mauding ayat ko. Ay, ayatan ka mat unay-unay, Rafi. Pakawanan na kadagiti nagkurkurangan. Kan nagbasulakan ka. Awan ti rumbang. Ngay kitawam iti pamakawan. Ngayon, siya tinagilimat kang ka. Kat ulit manan. Ti dumawat iti pamakawan mo. Gusto ko napakawan ka, Rafi. Di man pilitan pa iti ang sayo. Iti kasta, di kan maligatan. Di kan tanan. Adak lang iti sipay mo. Di kan to panahon. Ikaritay ka ganyan. Giyaman ako. Janice. Rafi! Rafi! Rafi, ang ring ka! Rafi! Rafi! Makalawasan tinapalabas. Manipod na itabon day tirapay. Kanya nga iti planom itaanak kaw. Ituloy ko tiyaga brutan. Sigurado ka iti day tapangedeng mau. Wantatang. Panagkunakat nalaklaka ang makalipat no umadayo ak. At daken ka day ta. Basta kanayon mo alaglagi pa dagiti bilbilin may kaninanang mau. Kanayon ka kumanga agkararag iti Diyos. Dawatem ti panarabay na iti anyaman nga aramidem anak ko. Wantatang. Ket agyaman ak unay iti kanayon apan ang palagipyo kanya. Pamrayaklatan ti agsangsangit, nukas jay amalagip ko ti kinalailo, day di Rafi. Kasla kayat ko apagbabawyan, ti jak panangyam ammo adagos kenkwana, kadagiti dadakkel ken kakabsat ko. Kasla pagbabawyak ti panangilimad ko iti relasyon mi. No siguro ta saan mi nga inlimad ti amin, mas ad-adupay kumadagiti lagip nga inbati na. Ad-adupay kumati oras a nagkadwa kami. Aging gaita ket kasladyak pay laeng maawatan, no apay nga inlimad ni Rafi kanyak ti sakit na a cancer. Kasla nasaksakit pay kit diti panangilimad na ngam iti naamwak nga addantaning ti biag na.
Agtalo tawanan tinapalabas manipot pimusay day di Rafi. Nga magtaltali na adlata dagiti lagip na iti puso kan kaunggak. Panagriknak kat kanayon latta ti kaaddana iti sibay ko. Gaputa kayat ko ti makalipat iti saem a nagdalanak, intuloy ko ti nagabroad, iso nga addak ita ditoy Thailand. Kat agingga ita, balasang akpay laeng. Nagkariak iti tanem day di Rafi, nga isulaeng ti lalaki nga ayaten ken ipateg ko. Ngamnuman bilang makasarak ak iti lalaki amang sukat kenkwana ditoy pusok, patsek a maawatan nak. Panawan tulaangan ti makaibaga, noan niya ti agururay agasat kanyak. Dahito man ti padas ko adyak tupulos malipatan, ket pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa, ken nang yornos, para iti panakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Janice. Ken ka pagayam, Janice. Tunggal may sakada tayo kat ada na ituding agasat tayo. Awan mabalin tayo, no dumtang ti inkeddang ti Diyos apanang isubli tayo iti bulod tayo abiyag. Mamatiak nga iti likudan ti saem a naglabasan ti relasyon nyo iti day ti Rafi, kat adan to napinpintas a relasyon a dumtang iti biyag mo. Luktam nga rod ti pusom tapno agayat manen. Alakastan pagayam Janice, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdengeg.